Padi sengtini kese pai super cell ningai tewaisa mobile rok nailai tei jara Agartala area eba Takorjola, Jompuijola, Engo, Gabardi, Amahe Amsai rokni takuk songrok je mobile order khlaika hangkai tangoi brokni address o thangia abono ti ang tini sukrubina rokno sanai tei chini yang khoi district o hangkai chini khoi town o phaio direct nogo thangia obongkha kesifai super cell ni hingke aboni bagoi borok Agartala o bara blue dart bai phaimani bagoi Agartala o bara manui no borok ongo khaya delivery khlaya jemon romdi tini je kaisa mobile order wngkhang video publish khlaika o je grade 3GB 256GB obo tini tako khoroksa accept khlaika mobile kaham no phaika je Q repeat je mention abono phaika hingke o je mobile tamni bagi bo Agartala thangi manaika abono ang explain place khayano bini Agartala thangi naina nangmani kaisa region bobo Agartala thangi manaikha hingke te khoroksa takhuk tongore te khoroksa takhuk hingkai obo o takhuk bo iPhone 12 nai bobo address no ma thangka bo address o ang tabuk no kurum browser thangi phunukano o address o thango borok do ang phunugui ribano abo blue dart ayang airport ni search khai dart airport Agartala jaga thango do hingkai o jaga thangi borok manaikha blue dart expresses limited nei nukhna jaga direction nongno phunugui ribano tongodi mention blue dart eco office bong kaumon tongo do iko bahai sijak office norok nugui manano o office o borok thango momoti hai office ta bujikada office o jaga direction di hangka kaino norok thangi manano abo bo jaga bati obinagar airport road buba nakdi bisa makhai tulang ha hingkai norok o jaga nugui mankhana obinagar airport ardi bubon Agartala himo Ramnagar Park o jaga thangna nango ta hingkai aboni bagoi norokni address o blue dart bai phaika hingke sogi rok wngui tongo ta hingke norokni je phaimana phainai Agartala o je jara ayango west tripurani wngui tongkha himmane Agartala area jemon ayango Takarjola Gabardi Jompuijola hingkai yango jirani rogo hingkha direct phaio amhaita hingkai tini je new year je borok offer kha abono tui chwng tini mobile rok ni condition rok chwng nailainai tei norok nang recommend khaio norok sob somoi no grade B tei grade A ni mobile na hadi grade A tei grade B mobile na haka hingke kisa cost mane dam wngui mano phiaba norok ni tamnani kaham product mannai grade C o hingkai mungsa change manai ang agi bo sao tini bo sao hingke aboni bagui norok sob somoi no saitokdi takhuk pritom jomati iPhone XR phunugui dara hinui comment khaika phari bini tino chwng video chenglaiano iPhone XR eba 10R iPhone 10R okay stock o tongkhe mannai stock o kwrwi khe tong nang manglak nailaiano stock o kwrwi iko iPhone 7 je hamjaknai rok obo hingke grade E oboni return policy kwrwi haifano bini condition hingka obo hai wngnai ang nogno sana muchungo norok no hana khai naharma pimo battery service mannai bini Q report check khaidi Q report iko omo hai o Q report ekdom hamya o mobile no tanhardi angsa tanhardi abono hingke single mobile thangi nogno phunukgano bo chwngkha iPhone 10R o single mobile no haka hingkai kaham phaio ang o takhuk no koinai ikomo Apple iPhone 10R 3GB 128GB mo grade D minus ni nang nahardi mo naharka hingke nini kaham wngui mano bini Q report naidi o jaga o tongode e-commerce Q report battery service
mane nung battery paltonga nangnai face sensor not working engkai tei screen bo paltojak phiaba obo nung nahar da man nahana kai to nahar man phiaba rang tamnani tasbaidi tei hamyarong ang recommend khaiglak phiaba jodi nung video nai tongdi biskango jodi offer phaike ang ri tongo community tab rok ang ri tongo norok aro nai mano engkai grade D minus rok angkai kisa hamyano ngi mano phiaba o jaga o duita device tongo tongadi nung nahari da man nin bai kaham dang no okay obo nahari mano obo busuk GB 128 64 GB 64 GB nahari mano tongode ang nono phunuknai thachingo 128 GB grade D minus 8710 টাকা do grade C minus ni ke grade B minus ni grade B minus ni nahadi grade B minus ni tenar nahadi obo sao orbo kisa screen kisa scratch tongi mano bujigada amo bai kunungya nungobo na hana kana hamano 11570 টাকা delivery COD charge soho 12000 টাকা nangnai inge ang koinai nung o tenar na hana musungi na harmano phiaba ang tenar ni bade nono te kaisa mobile ang nono phunuknai amon chalai nung iPhone 12 na hadi jemon o jaga 14820 টাকা te 2000 uinai nungo grade chini iPhone 12 na harimano bin condition bo bahai naileyano bin condition bo bahai tang inke iPhone 12 jottoni best ihi bini condition o bahai inke bini camera sensingka battery inke service mane 80% ama hai bujigada abono khel khaidi camera unknown mane camera change ama hai inke nung obona hari mano jotoni 15000 thangana COD charge soho bujigada inke abono bade bote kaisa 13 tongo 13 jotto kom dam ni bisingo grade D grade ni bisingo obo norokni bagi best nai ihi ang choose kai toni mani obo norok na hari mano 13 256 GB obo storage kobangma tam ki sriputo tong o jaga naidi o jaga screen crack or glass broken hincho screen kisa terajak ni mano inge tangcha jeng tau nai nilen phadi phiaba box je ki sriputo samani mote phaigla obo hanggang kai te dam ni bele iko nai ni norok photo no je photo tongmani aba haino mannai iko pura kaham ngama hai bijika engkai taku khoroksa iPhone 12 bo nahanai bo naharmani iko o takuk order khlaimani bo ayango gabardi amsaini bini abo kahamno phaika bo bayang tini kok salai payo bo belai kheno happy ingjak mo obo grade chini bini suru better simi change jotto oloke ama hai deal mana koktuk inke abono ang nongno koinai norok o 7 8 dong na haya woi direct iPhone 12 na hadi norni bagai best nai ama hai inke te ka tong grade sini hi 13800 ingo teka ingo 13350 টাকা inka naidi o jaga news report naidi guys photo iko o jaga back panel kita tia hi baijak hinba nangmo na harimano bujikada obo na harimano dara iPhone 13 Pro pusuk rok na aria te krok takuk boni link gri oboni obo hangkai kesipai supercell haibon norok photo to naimanai norok price nugla gete ha tong iPhone 12 ni bisinga ang 13 phunuk tongo do 13 phunuk nai wait khaidi iko obo na harimano grade C jora tei nong nang recommend khayo grade C jora tei mukum tuti na harimano grade B minus bo na harimano grade hisabe se mobile mano do jaga শুধু ব্যাটারি সিমি সার্ভিস মানে 80% ব্যাটারি হেল্প মানাই তিনি তাকো খরকসা কনফিউজ জাগে আনো কমেন্ট খাইকা যে
mobile nang ni bagai black na best nai mobile nang like ri nang nai jodi live nulo ke mane nahana musungi tonga gai 16,600 plus aro COD tongai COD rugui ni 17,000 টাকা khalai iPhone 12 128 GB sorry 64 GB obo nahana musungke nahari mano bujiga hingke iPhone 13 phunuknai tako khoroksa koi tokha iPhone 13 फाइदि जों iPhone 13 नायलायानो iPhone 13 के नोंते किसा बाजेट मा बारि नाय जेमन नाम ग्रेड बी ना हादि सब समय नां नंनो रेकमेंड खाइनाय तिनि जरातै iPhone 13 सरि iPhone 13 Pro सानै दङ ना ओके तो नां 13 फुनुक दिनाय नर 13 नांखे बयको 13 শুধু ব্যাটারি সিমি চেঞ্জ হবো 23,280 টাকা Kobonorok nahari mano. Aram se nahari mano. Sudu kiu sirput naidi battery is unknown, battery unknown. Mane no battery paltok jakha. Bujika. Bahai ke nahana hinchungo takho pritom de barman nang ani WhatsApp of ID 7628035892 yakeba 9485279310 o jaga jeba kahe jaga text khaidi nang live ni yagulo ang bai kerengdi 13 Pro naina muchung jago norok. Okay. 13 Pro iko 13 Pro budget nongno phunugui riwano obongkha 31,360 টাকা 13 Pro Arian Deborma bo text comment khaika o jagao naidi battery health nung 80% mannai tei back camera kisa blur ngui mano aba haike Q series photo sijak te kun bezal krei te joto all okay on new condition omahai black color ni ngui iko battery simi service norok nugui makhana part কোনো চেঞ্জ খাইজা গিয়া শুধু ব্যাটারি সিমি চেঞ্জ নরক নাহানা গবর না হারদি বুঝিখা ওকে তেবো কম বাজেট ফাইমান দেমন গ্রেড ডি মাইনাস 13 Pro গাই অব 128 GB স্টোরেজ ইহি অমহাই কন্ডিশন নাই বিনি কন্ডিশন নাই দি নরন কন্ডিশন ফুনুগিরি ওয়ান ইক ফিয়াবা ও জায়গা তাম তাম নিনি ইস্যু নং যতম ইস্যু কম্প্রোমাইজ খাইমাকে না হাদি Camera unknown, display unknown, face ID bo ngia. Battery bo paltok jak, joto paltok jak. Bini cost busuk 20,880 টাকা. Hingke norok no ang obona hadi ni recommend khayo te kaisa Grade B ni phunugan phadi. Grade B ni 13 Pro 256 GB. Grade B minus 28,720 টাকা. Okay. Obo nangkai battery simi unknown phadi chengnai nelai no jagao image nainai iko white color ni naidi silver color se white color ya battery service day display unknown mane display local display paltuk jak ama hai tebo tongo grade D ni bo tongo o jaga sawa screen crack or glass broken use report mane bini screen crack mi mano Piaba ama haiglak naidi o jaga naidi crack bolte borok tam sakana o jaga o kisa mo phulijak nung mani mano ama haita gabon bagai nai nugui norok ang je phutu rohoro norok jadi chajakhe ang order khlaiyuta ama hai hingke norok comment khaidi je tamo model nainai hingke iko te kaisa 26,790 টাকা mo grade B minus ni obona hari mano oro khai camera by screen paltok jak baba hai condition phunuk riwano ikko naidi paltok jak phano khel khadi to battery bo genuine paltok jak kha logic board assembly bo genuine display hingka unknown true depth camera abo bo genuine tei oro camera bo ketal paltok jak kha obo norok na hari mano 13 Pro budget kom ni bisingo mo fresh condition mobile mannai norok দাম के 26,790 টাকা अब हाई गाइते का सुनका ब्रदर iPhone 14 देखो ना कितना है प्राइस ओके वेट करो भाई मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा वेट कीजिए iPhone 14 का प्राइस ओके ठीक है देखो भाई जी यहाँ 27,310 रुपया है ग्रेड बी का है ये बहुत अच्छा कंडीशन है यहाँ व्यू इमेज में जाके मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा देखो उसका लुक उसका कैमरा
और उसका बॉडी देखो, कंडीशन देखो, थोड़ा स्क्रैच आएगा लेकिन ये न्यू जेन्युइन प्रोडक्ट आप मिलेंगे देखो। और उसका क्यूसी रिपोर्ट भी आप देखो, ध्यान से देखो। ये आप आसानी से ले सकता है। उस इसके लिए आप कोई चिंता का बात नहीं, चिंता का विषय नहीं, आप ले सकता हो। ये 27,310 रुपया और इसमें सीयूडी चार्ज लगाकर आपका इसमें लगेगा सिर्फ 27,910 रुपीज़। इसमें 600 का सीयूडी चार्ज लगेगा क्योंकि ये 27,000 है ना। तो जैसे यहाँ नीचे जो आप खरीदेंगे जैसे कि 12,000, 15,000, 20,000 तक आपका सीयूडी चार्ज रहेगा 500 रुपया। उसका ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा और 100 रुपया सीयूडी चार्ज बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इसमें पे ऑनलाइन करना पड़ता है सीयूडी कन्फर्मेशन चार्जिंग। ठीक है भाई जी, आप देख सकता होगा। इसके अलावा भी और भी यहाँ आईफोन 14 भी है, जैसे ग्रेड सी प्लस का है। आप देख रहा होगा, देखो ये ग्लास पैनल डैमेज है, बैक का ग्लास, लेकिन फ़ोन का कंडीशन अच्छा है। आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता तो ले सकता है, लेकिन ये उसको लेने के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बाद में ये बुरा भी आ सकता है। देखो ये वाइट कलर का है। और भी पीस है, जैसे ये है, देखो आप देख सकता होगा। आप लेने हैं तो ले सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। 14 प्रो वाइट कलर दिखा दो। ओके, थोड़ा वेट कीजिए, 14 प्रो भी देखेंगे हम लोग। वाइट कलर का मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखा दूंगा। ये ग्रेड डी का है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, लेकिन उसका बैक पैनल है ना, आप ठीक करना पड़ेगा। यहाँ डिस्प्ले भी अननोन लगाया गया है, इसमें लोकल का डिस्प्ले है। देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें दो डिफेक्ट मिलेगा आप, जैसे यहाँ बैक पैनल भी डैमेज मिलेगा, डिस्प्ले भी डैमेज मिलेगा, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको खरीदने के लिए। यहाँ 14 प्रो 38,050 रुपया, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखो भाई जी, की रिपोर्ट देखो और फोटो भी देखो, लेकिन इतना अच्छा कंडीशन नहीं है क्योंकि ग्रेड चाहिए ना। रुकिए, ये 41,000 का है, ग्रेड सी प्लस का, वाइट कलर का तो नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ, देखो 14 प्रो डीप कलर का है, ये आप ले सकता हूँ। 256 GB का, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल स्क्रैचेस है और लूज स्क्रीन लिखा है, लेकिन लूज स्क्रीन नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन का लूज स्क्रीन नहीं आएगा, ये अच्छा ही आएगा। तो आप मैं रिकमेंड करूँगा भाई, आप उसको ले सकता है। लेकिन यहाँ जो आप जो ढूंढ रहा है वाइट कलर का, लेकिन वाइट कलर का तो यहाँ मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, सब डीप कलर का है। देखो ये भी चाहे तो आप ले सकता है, ये बैटरी हेल्थ 80% मिलेंगे। और भी मैं आपको देखने के लिए कोशिश करूँगा, ये भी ले सकता है, 39,000 से है। देखो ये ब्लैक कलर के ही है, लेकिन अब जो ढूंढ रहा है ये कॉपी स्क्रीन है 29,000, लेकिन ये भी वाइट कलर नहीं है, देखेंगे फिर। ये भी आईफोन 14 प्रो सी माइनस अंडर 30, ये ले सकता है भाई, ये ले सकता है। लेकिन ये है ना, ये परचेस इंडियन, मतलब ये इंडियन का डिवाइस नहीं है, ये ले सकता है, फिर भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है ना, इसमें बैटरी भी चेंज है, डिस्प्ले भी चेंज है, कैमरा भी चेंज, क्योंकि ये सी माइनस का ही है। ये आप ले सकता हूँ लेने हैं तो। और भी मैं देखूँगा, देखने के लिए कोशिश करूँगा। ये था
सब कुछ चेंज है भाई। कैमरा, बैटरी, स्क्रीन सब कुछ चेंज है। क्योंकि आपका बजट थोड़ा कम है, आप ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ है ना, बैटरी रिपेयर हुआ है, कैमरा रिपेयर हुआ है, डिस्प्ले अननोन मतलब लोकल लोकल डिस्प्ले लगाया गया है। बैटरी तो जेन्युइन है, कैमरा भी जेन्युइन है, लेकिन डिस्प्ले लोकल है। लेकिन आप ले सकता हूँ। देखो, क्यूज रिपोर्ट देखो। और भी है फ़ोन 14 प्रो का, ये कलर है। देखो फ़ोन का कंडीशन बहुत बढ़िया है। ये भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी डिस्प्ले अननोन लगाया गया है। ग्रेट और एक पीस मिला है। नो इमेज आइटम। ग्रेड डी माइनस का है ये। डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले सेंस है भाई, आप ये भी ले सकता है। गाय खाजन मार्केटिंग सुंदर नुगी मन खाना हम 14 प्रो। और क्या क्या डिवाइस देखना है आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आप लोग के लिए देखने के लिए कोशिश करूंगा। नकते ताम ताम नायनानी सादी आं नरकनि बागै नायना बागै चाय टक नाय। ते नरक ताकिरी दी नरक ऑर्डर नन बागै ऑर्डर देने के लिए कोई चिंता का बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ऑर्डर करके ले रहा है फ़ोन। देखो आज भी एक डिवाइस ऑर्डर हुआ है, और ये देखो 14 प्रो, ये कल डिलीवर हो सकता है। ग्रेड सी प्लस का उसका प्राइस पड़ा है 39,284 COD चार्ज लगा के। यहाँ देखो ये गुवाहाटी पूछा है आज, ये कल अगरतला आने के बाद वो बंदा रिसीव हो सकता है, डिलीवर हो सकता है। ये 14 प्रो ऑर्डर दिया है 1 तारीख जनवरी में। और मैं आपको देखने की कोशिश करूँगा। रेडमी के 50i प्लीज़। ओके, रेडमी रेडमी के 50i, ये मॉडल तो नहीं है भाई जी, लेकिन मैं देखने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ सिंगल मूवी में जाके मैं देखूँगा। रेडमी के 50i, ओके मिल गया है। ग्रेड सी माइनस का है, आप लेने हैं तो ले सकता है। देखो ये सी का भी ही है। ये देखो ग्रेड सी का है ये, और उसका क्यूसी में देखूंगा। आप लोग ये समझा करो, ये जो सिंगल मोबाइल है ना, इसमें फोटो नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप लोग यहाँ क्यूसी रिपोर्ट ही देखना पड़ेगा। देखो उसका क्या क्या चेंज है, क्या क्या कंडीशन है। देखो आप उसको लेना है तो ले सकता है। ये एंड्रॉयड मोबाइल है, रेडमी के 50i, सिर्फ सी और सी माइनस का ही है, और तो कंडीशन सब खराब ही है। 13 प्रो मैक्स ग्रेड बी 13 के टू डमानोस है। ओके 13 प्रो मैक्स 13 सॉरी आईफोन 13 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स तो रुको मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो भाई लोग, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं फिर से आ रहा हूँ। रुको यहाँ बल्क मोबाइल में जाके आईफोन 13 प्रो
मैक्स 30K के अंदर बोला है। नहीं भैया जी, 13 प्रो मैक्स तो अवेलेबल नहीं है। 13 प्रो नहीं है, 15 प्रो, 12 प्रो, 15 प्रो, 13 प्रो आप लोग देख सकता होगा, देखो 11 प्रो, 15 प्रो, 13 प्रो मैक्स नहीं है भाई। ओ है 13 प्रो मैक्स है, देखो ग्रेड बी माइनस का है। आप लोग जो 13 प्रो मैक्स बी ग्रेड 30K फुनुक दिखिन छामानी इको नाइदी इको माहाय कंडीशन फिर चेंज जो तो चेंज नोंना हाना मुसुं के नाहारे मानो दो इही किउस रिपोर्ट नाइदी नुगिमान खाना और शुद्ध बैटरी चेंज फुनु किउसिओ फियाबा फुटुओ खताम फुनुका फुटुओ हंगांके बरफ फुनुका जागाबो पात चेंज नाइदी इको जो तो चेंज नि फुनुगु बुझिगदा दारा किसा कष्ट खाय आईफोन 8 प्लस ग्रेड ए फुनुक दी 8 प्लस रक न रक तामनि बागै ना हाना मुसु आंले साइमेया तो फुनुक नाय 8 प्लस रक बैटारि बसुक टिकिग्ला मोबाइल बुक सामनै थांगा ग्रेड ए रंनि बिथिङाव का मांगला इंगो ग्रेड सी प्लस दङ 8 प्लस हमना हारि मानो तिनि सी से काहाम फायु हंके निनि सी प्लस ना हाका निनि काहाम नै नोंमोन हारि मानो आं निनि बागै लाइग्रि तन्नाय ते आं एड कार्ड बो खाय तन्नाय नोंगो देवा दारना हंके 7220 टाका ते सीउडी चार्ज तंनाय शुधु ओनली बैटारि सिमि चेंज सरी बैटारि चेंज या बैटारि सार्विस उनको पार्सन 8% बैटारि हेल्प मानाय माने सार्विस ता नों सार्विस मा खालायनाय माने सार्विस खायफोन तुई मानो दो फोन इको नायना रखदी फोन कोनो चेंज करै बुझिका फोन नों जे सानमानि ग्रेड ए नि बिसिंगो हंकाकाय 8 प्लस ग्रेड डी माइनस ग्रेड डी नि थाखाय दंगो 9000 टाका सरी भैया अब ग्लाक्सिस ते करै जतै पीस नगनुगी मानखाना Vivo V30 किसा फुनुक दी ओके Vivo V30 Vivo V30 ida na Vivo V30 i tongo do grade C plus ni nung je sanmani ke to gरै grade B30 i ke tongo iko back panel kicha tia baikha nogi makhana norok haipono use khaimono nungobo cover ma palthonai ta use report naidi ओमफ्राय तेतो Vivo V40e दङ कायसा ग्रेड माइनासनि B माइनासनि इको माहाय बुझिका इके 13 प्रो मैक्स नि हाया दारा 13 प्रो मैक्स न आं फुनु काबले 13 प्रो मैक्स नि नोंना हाना हंकाय कम्प्रोमाइज माखानाय माने जतन चेंज माननाय आं थाजिङो नंनो फुनुका जे फुनुका नायदि 15 फुनुक दि रेडमी नोट प्रो फुनुक दि आं फुनुक नाय नरक किसा वेट खायदि दो जतने बखानो आं सेपेंगानो नायो केबनो आं बग्रि तन्नानै मुसुंगिया तंगोते कायसा ग्रेड C माइनस नि 31440 टाका इको आईफोन शुधु डिस्प्ले चेंज अब कैमरा बब चेंज न हाइपन मो न्यू थेपा जाखा बुझिगदा 13 प्रो मैक्स ना हाना हंगांकाय 31440 टाका प्लस COD हंगांकाय जतय अरो 32000 नाय आमा हाइता C हिनु C आं दारा ओके ग्रेड C ओके ग्रेड C 13 प्रो मैक्स नि ग्रेड C 13 प्रो मैक्स नि ग्रेड C नाय तंगिदो
13 Pro Max, 13 Pro Max, 13 Pro Max, 13 Pro Max Grade C, 13 Pro Max Grade C, 13 Pro Max Grade C, 13 Pro Max kay kun kerikha Grade D ni tongo, Grade chile kerikha mo Grade D obona harimano obo tabuk o jaga restart and finish horika hingga kaino o part ti nukjagya mi thanai bujigada mo ketal thepajak display bai battery obona harimano 256 GB obona hardi nahana hingga hingkai hingkai ningje sanmani Grade C ni kai kerei Grade B minus ni tongo te kaisa 13 Pro Max 256 GB Q3 put naidi hingkai iko mo naharimano bujigada hingkai khoroksa takhuk nong ang live bo phungnai khoroksa takhuk nahaka order thangnai Grade himo nahaka 13 Pro maha puruta Grade B minus ni kaham na phayo hingkai te khoroksa takhuk koika Redmi Note 12 Pro nungnai to ka hingka kai khata thidi jotni ni bukhane ni bagai ang sepeng tongo hingkai chung 15 ma nailai kisa wait khaidi Redmi Note 12 Redmi Note 12 na hadi Redmi Note 12 nobima khana takhuk Redmi Note 12 Android dokai kun ask bezel kerei iko aramse nahari mano Q3 put naidi hingkai te kahai tongo sini tongo Redmi Note 12 abha puru singna puru no bo puru no sano hingke mono puru hingka hingkai iko hingkai te bo puru tongo Redmi Note puru plus tongo plus ta plus Piaba mo backglass asa khamya 15 iPhone 15 totong iPhone 15 kaisan tongo matro 24,280 taka 256 GB Q3 put naide hingkai bini photo phunuknai omhai condition battery health 87% norok obona hargna kai nahari mano 15 iPhone 15 24,280 taka 24,280 taka 15 256 GB plus tongo puru tongo 15 ni piece kaisa single mobile thlangai rokno phunuknai oro 15 tongi phan mano iPhone 15 Grade A sorry abiya Grade B ni tongo o jaga ekta piece no tongo Grade B ni copy screen nai dimane display copy nai only screen unknown up to 3 spot tongi mano o mobile joto 37,460 taka mane 15 available kerei okay phaidi contact khaidi 15 Pro Max tongo 15 tongo do mane plus tongo 15 piece duita tongo jotai iPhone 12 Grade C plus okay iPhone 12 Grade C plus khaklayo nongni je sanmani jotono phunukbai kana hene iPhone 12 Grade C plus ni phunukdi ba C pan phunukdi okay Grade C hingei kobo do nungnai to hangangkai iko Grade C hingka mohai back panel kisa tia tola mohai Q3 put naidi hingkai C plus hanobo Grade C plus tongode Grade C plus Grade C plus Grade C plus ikko Grade C plus 15,870 taka plus aro COD fainai 16,000 rok thangkalainini 16,000 rok sudu only o jaga battery simi service mo phone nungna hari mano Grade C plus Grade C abrok na hari mano
Kuno bejal kwrwi better simi service norok nugui mankha na. Nahana hingke ang bai contact khai di ani phone number rijak tongo description o WhatsApp number bo norok WhatsApp no khai di call ok hingka ang receive khaimai ang thango hingkai iko dekha tongo grade C plus ni mobo same hingkai grade C ni tongo te kaisa iPhone 12 khe kwbangma piece tongo nung tamna hanani kwbangma stock tongo ta 12 Pro bo tongo 12 Pro tongo je Pro mobile hamjaknai display genuine camera genuine tongo norok nahari mano hingkai o jaga QC report naidi amahai hingkai कौन सा आईफोन लेगा तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा बता दो ना प्लीज ब्रदर कौन सा आईफोन अच्छा आपके लिए आप पहले बार यूज कर रहा है तो आप आईफोन 12 ले लो चाहे तो आप 13 भी ले सकता है और ये जो मैं अभी अभी दिखा रहा हूँ ये भी ले सकता है ये 12 प्रो और 12 प्रो 12 भी है जैसे यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा आपके लिए कौन सा डिवाइस अच्छा होगा ये भी ले सकता है लेकिन थोड़ा यहाँ स्क्रैच आ सकता है लेकिन ये कोई चेंज नहीं सिर्फ बैटरी गया है मतलब 80% से नीचे भी हो सकता है 60K ni COD charge busuk nang no nung bom mobile 16 Pro Max ni okay COD onek phaimano bini do asuk 60K rong ni K rong ni na hana hingkai norok direct prepaid mane full payment ma khainai full payment khaya hingkai asuk 60K rok ni khai order nglak jemon rom de ang no 16 Pro da sankamu 16 Pro Max okay to tong nai gana stock o je tongma bo se nugjanai do 16 Pro Max 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 kwrwi 16 Pro Max kwrwi superb condition mobile hingke kaham do obo hingke 6 month warranty mannai hingkai o jaga phone pro box mannai hingkai norok QC report naidi jotto kaham good hingkai logi charger bo mannai yang tui na haka hingkai 12 boy hi 21,000 ke puro kaham fresh condition mannai battery health bo 100% mannai superb condition ni mobile norok nahardi single mobile thlangi na yana iPhone 16 Pro Max iko tongo grade A 67,320 টাকা 16 Pro Max 296 GB naidi grade A nugui tongkhana takhuk nung 1 TB bo tongo C ni do grade A na hadi grade A jotto ni bagui best ngai nong ni bagui o jaga phiaba ekta na problem o jaga screen copy 16 Pro Max ni 296 GB kaisen tongo jotoi hingkai teha tong 15 Pro Max tongo grade A mo same condition screen copy screen ama haita hingkai asuk rang sbai tongoi screen copy rok tuina hingkai tama haita gamon chelai norok tikse budget kom na harai 15 Pro rok phano dam ni khaina harai tui ma chaw mane display phone to display sa sulnga no hediba hingkai display camera rok no kaham ngano battery to chung change khaimano haya diba ama haita 13 Pro da
13 Pro phunuknai nugi mankhana nung 16 Pro Max sudu camera change 13 Pro iko 13 Pro great chini mohai kono change khrai warranty ganang na hana hangangkai Soap of condition 6 month warranty na hana hangka 39,282 taka amo bo 296 GB ang norokno sana muchungo norok naha ka hangkai 296 GB nahadi angno tabok thekai tongkha ani iPhone 16 phiaba tamungkha a jagao ani mane storage pungthabai ka ses mane kom gota problem gota mane tamnani photo rok video rok editing khaiblang to hangkai mane ngui thanguta phone pungthangawon bagi 296 GB rok na hakai nongni bagi best songnai obokha 33,035 taka great chini kai 13 Pro ang kaham model नोंनो फोनो गोदो ब्रदर 13 के बैटरी चेंज करने के लिए कितना जाएगा पैसा कटाल दा थेपनाई क्या न्यू लगेगा ना आप थर्ड पार्टी लगेगा मतलब थर्ड क्लास वाला जैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा मैं बाहर आया है यहाँ क्रोम ब्राउजर में जाके मैं आपको देखूंगा देखो यहाँ मैं आप लोग को सबको मैं बता रहा हूँ maxb.com यहाँ पर जाके आप बैटरी कोई भी पार्ट आप ले सकता है जैसे आप बोला है कि आईफोन क्या बोला आईफोन 13 हाँ आईफोन 13 का ना 13 का बैटरी चेंज के लिए कितना खर्च आएगा ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी यहाँ देखो 1019 रुपया है लेकिन ये लोकल है लेकिन आप ये भी ले सकता है बैटरी के लिए यहाँ जाके आप खरीद सकते हैं जैसे यहाँ देखो बॉडी हाउसिंग डिस्प्ले कॉम्बो डिस्प्ले भी आप यहाँ पर परचेस कर सकता है यहाँ नहीं तो आप ओरिजिनल लेने जा रहा है तो देखो यहाँ आईफोन 13 ओरिजिनल बैटरी कितना प्राइस आएगा सॉरी ये भी आ रहा है यहाँ बहुत सारे है लेकिन यहाँ एप्पल ऑथराइज का 3,599 ऐसा आएगा आपका ओरिजिनल वाला जैसे 4,000 जैसा आएगा ओरिजिनल तो गाइस में ओरिजिनल फ़ोन का ही बैटरी 4,000 5,000 जैसा आएगा नहीं तो आप आईफोन ऑथराइज में जाके आप ले रहे तो इसमें 10,000 भी आना जाएगा आपका आईफोन मैकबुक दिखाइए ऐसा बोला है मैकबुक ओके मैकबुक M2 नायनो नोंनो फुनुगानो लैपटप थानाय मैकबुक नायदि 30,321 टाकानि म ग्रेड D नासिक तो नरक इमेज फुनुगानो बिनि आंबो कायसाना हानना हिन दंगो ताक्लाय रगना हारामान नायगोना कायसा केसि फाइसो पार्सेल तै मैकबुक आंना हारै नंनो फुनुकनाय ग्रेड D नि मखाय नायदि नरक
Khorokha takuk iPhone 14 Plus 13 naidi hinjau iko MacBook ni dam ungko model ke MacBook Pro 2019 mokhai MacBook Pro 2020 mono na hari mono mo chanai 512 GB SSD 8 GB RAM hingkai iPhone 14 sekang thasingo 14 sekang 14 Plus naidi hinjau okay 14 Plus search khaiyane to tong ustogo je tongmas mano do ustogo kurike tang bahika phunuknai Plus tong hi 24,010 টাকা iko naina di image pura face condition শুধু ডিসপ্লে চেঞ্জ obo nahari mano je jara phone koto na hana musung jairo C plus na di C plus teo kaham mobile hingkai kisa back panel kisa damage amahai tongo kwbangma category tongo hi B plus kaisa tebo kaham ihi white color je hamjaknai pura new condition obo Q report phone ribana শুধু ব্যাটারি সিমি চেঞ্জ খাইজাখা ও মোবাইল অবংখা 14 প্লাস ওকে ओमफ्राय दाबुक देखाय नायखाया 13 नायदिन जो iPhone 13 बोसोरनि 14 के नि बिसिंग माने मोबाइल नि कन्डिशन आसो खामगलाक दो 14 के रंनि बिसिंग हंगाय 13 तुबां साइटकनाय नों प्राइस नाय तंनि दो 16,680 18,000 yang naidi 13 ni 40 ke 14 ke ni andar ni kरै শুধু 16,970 টাকা অব কাইসা দं ओमफ्राय ते kaisa hingkai 17,000 টাকা দামनि কাইসা दंग नों जे बाजेट सानमानि आ बाजेट ग्रै ग्रेड D माइनास दं निको amahita hingke norok no ang sana musungo norok na hanangke grade B na hadi eba grade B minus na hadi eba norok grade B plus na hadi apo norok ni bagi kahamungnai budget bari riwita long lasting teinani bagai amahai no grade B plus hi 13 white color hamjangnai rok emne kai 13 rok mona hari mano ekdam aram se better simi service kalaika 16 k ni condition phunuk di 16 k ni condition da iko nasik di iko naido truk trukan phunuk nai condition naidi শুধু ব্যাটারি পাল্টক জাখা ডিসপ্লে বো পাল্টক জাখা আসুক ন ও মোবাইল না না কেন হারি মানুষ 16,970 টাকা ফিয়াবো 296 জিবি মেমোরি आंगे मना हासि कामु tangi ga ani tak mobile tongo gori hingna ha kamu tangi hingai ang battery bai display change mane tamaro tam change kamu battery bai display change fan ang kunung jagya mobile thung makan payo ani khatisi mobile to kaham bole am haiken na har ka hingkai norok os kesi pai super sili na hari mano ama haita display trutun ganang da abo maka hingga saimanai norok Q report naidi o jaga nangno phunugano o jagao Q report display ni kuno mention koroi truton ni kuno mention koroi phiaba kha khayo truton bo kam khaya na henai norok abono naina musungo hingkai pro naina musungo 13 pro ni unboxing video rojak tongo a jaga thangai naidi abo bo display change haipano truton kam khayo bujikada hingkai tekha sungka iPhone 12 phunuk di tekha sungka tamo MI 11X
12 phone gana. Hingke naidi 12 ni condition iko ang lagri toni mani 14,350 ta grade chini. Taku khoroksa grade chini mobile omo hai color no nahaka ekdom kaham condition makha. Camera bo mo kaham bole. Sudu o jaga o iko back panel simi kisa tia tera jakta asuk sip bini problem. Hingkai o jaga o battery kisa paltok jaka asuk no bini problem. Hingkai 15,600 ni naham mano. Narok kungko naidi QC report naidi. Ama haita. Sekarang tebo kalai tong mani 10,000 jatsin tong hi. E plus ni mokai photo nuglak thia. E plus ni ka mokai return bo policy kere. Norok kesi paisa parcel ni 2 din return policy do. Norok de pura unboxing khayo upload video khainarak di. Hingkai iko dekha tongo 14,820 taka jat. Grade chini. Grade chini mobile pura fresh phayo hi. Sudo jaga camera change sungkha tei battery service so kalaikha. Mini condition. Baksa hini mano do. Tangai mane battery 100% kiri. Over the second hand ching ganga bahai ke 100% mana ba. Nung 14,000 bachi iPhone 12 man thana ni ganga gai. Abono kisa compromise khaina nango. Ama haita. 13 EMI da 9 man. EMI mane EMI ba na harman sunga saimaliya grade D minus ni botongo. Yang ti EMI khai phuna harimaya do. Abo kai hamu narak di. Yang ti eba prepaid eba COD ungo. Ama haita. मैं त्रिपुरा से ही हूँ यहाँ खोवाई डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मो आईफोन 12 मिनी ग्रेड सिनी चिकन मोबाइल अबना हारी मानो पूरा फ्रेश कंडीशन बैटरी सिमी सार्विस खा 12 मिनी चाजांनाय रक MI 10 मोबाइल MI रुकते दंबो MI 11X amule gerita Realme rok tongo iPhone 10 tongo 10,000 से इको माधुरी त्रिपुरा बाहाय के order खायनाय दारा order खायना हंके कुनु कक्रै आनि WhatsApp आव फायदि 7628035892 एबा खाय 9485479310 अकोनो नियो टेक्स्ट खायदि नंगाय आंगनो मोबाइल फनुकनाय order place खायनायनि नि एड्रेस सो नों माननाय आमा हायता आमफ्राय order खायजाकनाय हंगे COD चार्ज नंगाय 20,000 नि से हंगाय 500 टाका आं 20,000 नि सोलाय गोबां मोबाइल नाहाय 600 टाका नांनाय आमाहाय Tanggay nang hingga naidi ko sung pay online ma khay nong na phunugani jemon orobo 13 Pro na hakado o borok bini busu pay online khay naidi 530 taka hingga sung kisa pono 50 taka 70 taka pono maya hingga sung oro kam khayle tam khayna ba hingga 600 taka na harota ama hai on bagi se sung COD charge ma na harjao iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro na di ko C plus grade C plus 256 GB iko abona hari mano only battery service sungjak phone ekdom condition kaham শুধু battery service sungkha ti jottono kaham all okay te kaisa tabuk je nongno phunukmani norok jodi order khlaina thakai kwri phanung thangmano out of stock hinggai aboni bagui norok lai paimani yagulo order na hingke phaidi ang order nai tangi hingkai out of stock ngai thang bui paisu komon yang tita hingke iko grade chini bo tongo hi 15,000 ko mano muka 64 GB ko silver color ni omo bo battery simin service pa iPhone 11 Pro rokai kalai kalai nungla sa
Aramse nahar mano 64 GB. Nugi makna norok. Grade C minus botong 256 GB. Better simino change nahar mano iPhone 12 Pro rok. Iko do norok jadi payah hangkai tam thang saideman. Out of stock thango jemon nom di ko muti hai out of stock ni thango 15 hari ko. Pai thaka bui pai sika. Mo bo 13 dok bui pai sibe ko. Out of stock thango muti stock thaka hangkai te maya abon bagi norok naika mane no paina nango. Musung kaita iPhone 10 ar phunuk hincho. Ang thaching ko phunuk paikha iPhone 10 ar. To phunuk risuban. iPhone 10 ar to oro to gurui single mobile ma thanai iPhone 10 ar iko mane condition asuk hamyamo nana harmano buti condition hamya nai nen phadi battery service khata nahari mano dam hingkai 11,570 টাকা 12,000 thangkalai nin total khoroch iPhone 12 Pro phunuk di abo single mobile ni photo koroi do tangi photo phunuk ya pana hintong mano photo koroi bulk mobile koroi 12 Pro phunuk di mano mono last phunuk na yang norok decide khaidi no mo bijon tesa norok bar naidi bomona na haya iko 12 Pro 20,950 টাকা C plus mono last tini ni phunuk na yang tangi time lamka ngai thangka display bo genuine thapa jakha camera bo mo phone na hari mano aram se mukum tutui o phone na hari mano 21,000 thangkalai nini mo 21,400 টাকা rok thangkalai no 128 GB C plus bo tongo hingkai C tongo mo 22,000 thangkalai nini cable riya da borok or ekdom good collection sungka 12 Pro battery smith service naido Q3 Pro tam sijak tong mention box not available charger not available o charger by box singke borok riya nungni ji carry ma khainai abo kaisa sana pok tong norok na 14,000 kai mano 12 Pro rok haipano asuk condition hamgalakta grade D minus tongni nahana kada nahai mano hingkai kisa condition hamya bolte bujisidi iko mokhai grade B ni 25,000 ma khibnai nangmo nahaka hingkai ama haita hingkai tabon rok decide khadi norok jodi phone paina muchungui tonga hangka order na muchungui tonga hangka haina hayani WhatsApp number sairi phiro 7628035892 ungya kaba 9485479310 phaidi hingkai norok ano oje ongko live di photo phunuka photo buina rok di screenshot diwi mono di order hani sadi hingka order place khairinai plus kang payment abani yaglos order place ngai payment ni logi address mobile number tini ni bomong sir hodi address o tam sinai address of village post office PS district landmark te pin code abo nangnai no ama haita cable original paika hangka busuk nang nong no tabo phunuk ribano Amazon o thangai norok local ta paidi kono tamsingkamu cable rok no ta ang phunuk ribano iPhone cable norok nugui maya phone tongkhana tangi hingkai borok obono ungo khaya Flipkart e phunukan tongo de mane bisi to nang 700 900 ar hairok nangano tongo di do Flipkart to nai negana Flipkart to kai okay opening go live opening Amazon security ni baging khana iPhone cable na lightning cable ni sas khana nangnai lightning cable mane iko dam kalani bo tongo do ahipano original paina bagina rok chai tok di original iko mo original cable mono pai di iko original cable busuk dam 960 টাকা bujika hingke bini charger busuk na hano charger tui 1400 rok na harano
charger bo phunuri bono original abono paidi norok local charger bai takhari norok charger na tongo de iPhone kwbangma tongo do iPhone norok sina nangnai iko 1700-1800 টাকা rok thang kalai ni himokha original ta apple logo guna himo mono paidi mo ko big billion rogo hingkai 1500-1400 rok ni manthango tau damung jak u republic day proof paidi norok offer ibana pruo hingke o kese bai super selo bo republic day ni offer ibana 20 মানে 26 জানুয়ারি ni ta hingke there are S24 ultra naigra de S24 ultra Samsung S24 ultra tongkhai manai do S24 ultra le krui paikha agi tongo stock o haipono out of stock ni thang bui paisiro A56 tongo ar ultra no tang hamjek phun kotorma sing jak blangkhai A56 ikomo nahari mano grade B ni chajak khe 22100 টাকা thang kalai nung 22000 amtui hai 700-800 mokhai S22 ultra ya mokhai 5G ikomo M55 hingkai ang to phunungna chaitongnai single Samsung S24 le krui S24 ultra krui 23 tongo 23 tongo hi 23 ultra tongo grade B minus ni iPhone 13 naigra de khapang de borma iPhone 13 khapang borni khapang to ani babu khapang mo tongo champa hawani dang taka saimia grade C naidi mokhai iPhone 13 battery health simi 80% photo phunu nai iko green color ni ta oh hai condition mannai grade B minus ni botongo 22360 টাকা grade B ni mobile rok na hadei grade B hinga pura fresh condition mannai kono scratch bo tongla battery simi service tongnai ama hai tebo tongo piece iPhone 13 tini kabangma offer jak tongo dam klani bisingo bo tongo 16000 bo tongo grade D minus ihi sonai ni sidara okay sonai beng digi saimalia moka hamya condition 17000 ni naidi 17000 ni iko mona hari mono fresh condition iPhone display change ngai ama haita gai musukno norok jodi order namu chungi tonga hangkai ani WhatsApp number description rijak tongo tinin baga sukno jotna hor kaham norok kurungi tongni kongborkhni tech entertainment YouTube channel bai haini norok next video malai phinai jotono kaham tongdi jotono no hor kaham kaito norok ni imangno kaham phunuktun norok ni life no kaham khlaitun tipraso do phaik laktun sini tiprasor ni yok somong dakti nang chitun asukno hambai ba